Sampun jumpu sinarengan Inggih sampun sami preside mapai guman ngadungang bebaos pikayun lan parilaksana sinarengan nada gede buat patitis kayune sane nekeng tuas ring kulawarga nampa berat ingane ngeman tetegenan uripe ya Satya semanggam Nenten wenten pilih kasih becik kuyadin kaon mangde kaderwenang sareng dan piwal ring tanggung jawab sejahtera mangde nyidayang nuakang pidabdap ngeruruh pangupo jiwa medasar suwagina patut ngeruruh warga sane sejahtera Pitra puja patut setato eling ring ide sang yang widiwasa kekawitin saking astiti ide betara betari lan leluhur mangke saminya dab domo wantaring kulawarga make pengawit kesukertane sane padut kingkinang sinareng sami ring jagati pemekas lembah kang reng
Janten sampun ring desa Pakaraman pacang repdi ngancan jimat raris ngelimak kantos panegarane Sukerda lan Santi. Bakti Dayang Widi Mangdenen ngadoang ngaturang puja paramo Santi seraine-raine ulengang pisan pangubaktine ring ide Sang Hyang Paramo Kawiya. Lintang agung dan wantasu Banget mau tamu penadosane yening kadi asa punika pemargine sane ngemanghang kesucian lan kerahajengan kauripane sami. Buyuan tah nyalanang kesukan sane banget niste nganelang setule sarire nanging sampun incap nuju jiwa peremane.